Entonnet eo Serge geroude un enamzer e Breizh. En an dekant triwer a Pierre-Eugen e wedeit war lavrek da gaveur o raktres emban. Webmaster e Marion, a zo boaz da zon e c'hornat. Tregont vleso, i doe betro de vout periek e c'hlaske archeologel, indro da rivine ur villa gallo-roman, bet diskoachet war an enezen. Bevet peus en ezbriat, gwelet peus pa war bihantre. Ya. Ti va mon goz, justement en tual d'ar mor, en ezvriat. Setu bemdez evelan enez lavrek. Dreistol, pa d'an bardeiz, pa guz an eol. A zo ker kenan, gwechal goz e oatud, amman enez lavrek. Pez e gwir traoù zo bet kavet tal kichen var an trezen, traoù... Deus ar ragistor. Ya. Un dra zo bet kavet ie, hag a zo ispicial. Pez e gwir selta. Ah, ya. Plij a radin sonjal a zo sanguenole, mais gouzout a ran ne o ket, mais bon, pe raket. Matres d'ar pemvet kantvet. E oa, 107, ma ve kredet ar pez ve kontet vita sancti Wingwalaoi, buez sanguenole. E oa, amañ, ur skol vitar vener, a oa renet ga sant budok. Ya. Piu oa sant budok, bon, bezeus ur vojen. An aoudrit mojen sant budok. Ya. Sant budok, 107 eo deut deus Breizh veur. Ya. Bon, ma teze eo deut e barz ur bag grit gant... Gamein. Gamein, ya. Mais bon. Hag skol neus grit gant sanguenole pa oa bihan. Ya, sanguenole a zent al met... Nous ket gwell ger, più zo bet stumet. Ar pez o kazizur, an dan ve mener zeske latinek, ar salmour, an istor, ar matres, ar jedoniez. Ya. E bordam moronganet, e bad bo sanguenole. E badam manangwenet, E bo sanguenole. A biskoaz nemet glahan, nam eus bet demue. A mises nemet gahan. Nam eus bet demue. Ta gwe kalante, yesek ti ma planere. A gijini, taman, sant budok, o kelen sanguenole, hag a sental Breizh-Izel. Ma trese int... D'interet. Raok. Ya. Voge. Met sanguenole zoet e da genta e enestibidi a goudeze da landevenek. Hervez an enklaskeur arkeologel, so besavet var lerien gallo-roman ive. Ive, ya. A pez a diskouez, ne oa ket klasket ga reze an ezert. Klasket oa da vezan e touez an dud, da viel an dud. Ya. Achetu perak e mamm e kavel sent Breizh-Izel. Ya.